Mwingi na muthuro jo munene muthenya jona aru akirauko ni bamutete Mwanki na kuiga muthuganirio mo wa mba urethiritwa kibachumbura wa kagita ga Karaja. Kagita ino kauna bwatongere banyumba 10 ni bombete kugwata thuganirwa bangi bana bawamba bwamburi na kubaikia kwa borisi. Agikira kirore nteto iji mukaririgitwa nyumba 10 mutuate na ugite bagatigira kuri no kareba kungana na kuria kari batigaye kujukia watho njarene chiao. Kumna na urutangwire ryo buru no ntumwe uragiluka kangonya miuro te motheri wena bigibige kuwe trinya wa na antu akiona anjibaga kuangania ndithai ku sigurite taiti buru na urutangwire ryo itwire to buru manto ya nyumba 10 kuri tontu berene urachuna waginya gathimu thaigire ngoko eterezwo muciembori eterezwa turare thinene mbe baratu ya mirabe mobu bagawathana ndaga 10 batumira inde batu thai turugite kabisa. Mamu imakoje kumakiria kariba taoni ya Mutuate makonaniria ate oma Mutuate ni anjerete uchokia othere na ukaria kuongereka nkatho kiri akaribaba etheretwo bakirutanira gutigira onto bo ibokombeka na kinya akoro ba anyumba 10 hamwe na thirikari iyonthe. Hii ndio kazi tunataka sisi. Abwerete kuthambua nthe atiwe bui. Narantugo ya munthe rukiri mwingi gwantu ugwatire mwamba omora ithiritwo akithuganirwa kwithirwa akiendereithia amanto mege gwenyangia taoni ino ya Mutuate na kumukinyanga na kinya akomobethia na Mwanki. Rukirwa narua ikukumbete kutho kwina mwamba mo international sana usumbule tanto ndene Mutuate na nombele kwatikana wananchi bamwatire na bamwikira tedi bamwithia kunontuba kwithwa no kiwango kiuru ni mwamba usumbule tanto mwanka kwa tuko te muntu kwa kubwa bwake uchunguza turibwa ni wananchi bamutwekelere aiyete ba watu muthoro bamuora na bamwithia kwa mob lakini tuwe kinyare abo watu kinyato kwa twethire muntu thiri ilo tokuwa wananchi bagwekea sheria njarene na pia ito ushauri anto bali tangwezi alali bage otengemento bekuia moyo kwa ati bachu ibere kwa wakinyao anto baba tuthio longereta wao para bonda bachiete tigaba kendelea kuia anto obo twethire bwethekete abo abakarikira lakini tokuwa wananchi bagayokea sheria njarene muntu na batawe mwechi akaendo ko borisi thirikari ikamenya bo ekwadhibu mwechi ora Turiete Mutuate yo tukirita ngwe na muntu yo tengwe yarita yabo u akeyamireke kila siku na otela ke auritewe na manto amainge we yaya karika Mutuate we na ushikake yonde ende bikatu kuanto barite ngwe bareke ojumbura antu erure weda no joga ajoga na jui ajoga na ngogo ajoga mbori Kagitani wako na bwa kuroba nyumba 10 bare ngugeni echiao cha kuthikiria na kuraitheria abura manto makuthina mbere makoneni ena ukaria ibombire kuwata anto obana na bobaye na uthuganirwo bagwamba bakirikana bari umite ekuraja kuma kinya mpeketoni bari na mburi inya ira na chikwirikana ichawamba ikuri kwetwa mburi na baba umite na kwetwa mpeketoni nanje utene na itimuno bwa karibu na kina kamero iba kuyeta mburi ko lakini leo mburi yoko mburinya na jionza na jioni watu raba ndio na kwa polisi kenda baita kuchunguzwa wananchi bani ba 10 bombele kwa hata bau kwa za 10 na nusu ndio baba watile na iba ndio baki polisi kenda bachunguza mantu yao na bobona Biblia tata chinya zimoshi bojele onde mukono ya sheria yukendelea ba apprehend ote mambo eta Scott free Mutuate na yutara Mutuate ya chensia pura tere kethoga na kinya wa dawe around ke batua o we mwamba withete o mama manto ni ate Mutuate yokabwa na wo ka soft tungetha mo na heje bange kuma taoni ya Mutuate Gembe North Petan Class Chabare.